Thank you very much. Chair, I was saying the same, that I think that's why from the word go I said, is this official? Because the county secretary cannot continue tabling accusation against the board who are not here, the governor who is not here. Let's release them. Tere kithururi kia wandikanira tonya 550 tutumiritwe bodi ya kuandikana ndene kaunti Meru na gavana Kaira Mwangaza na wachumiria wotengo ikunenkanirwa bunge kaunti Meru nyo eshumiria mukararia wibekire budget ya wandikani ibibu kithururi bikiarirwa kirikaro kiu kingi na nyume kimwe kithururi ikinyira mothia kuma ntuku enarwa Clark Jacob Kerari CPA Virginia Mireti hamwe gavana Kaira Mwangaza na ndore cio bakethurwa baikinyithia mbere kamiti ya chute kuja kuthongono kumekana kwena uma kiri nteto wandikani ngiripotera Ntoshero TV kumanyikaro ne bya bunge kingina na kineke musho Nairobi mbita Boniface Mongera na gikeno gikinene mutegeri ni tugukwira ati kagitene gaka ni twithirite tukiumbana kiri gucoka ruone ni twije gwa kagita ni twithirite kana nwithirite utikumba kwithirwa ukiona Wero TV andene ya TV yaku na ataramu betu ba mitambo bethirwa bagikindana mwanka bombana na kagitene gaka kethirwa utikumba gutugwata kire TV yaku choka kire decoder yaku ethirwa ukiriscan Wero TV no kethirwa ugitugwata imwe kwa imwe uningi kuthomera nteto tugeta nambe na kumenyithia nteto nkuruki nyuma ya mateta guka kiria Karibege North mono baria bari magando andaba kiuga kuri na amaramari baguteka ntwarume na kinya kugwata Kenya ekuru ndire beta miundene yao na ndi county commissioner Jacob Ouma nethiritu akiaririria untububo augite uchonkoni buria bathithetie mwankira na ndi burionania amaramari bate ageni ende ne bakuma Meru na tayari bari na marietu ajaba mwe babo ni akaniti atongeria gotiga kuringa siasa na makarikaja wagagia Nicola Chabare gatumenyithia na bazo nyingizirwe hai twaria na ndende bare ndira thina kaugange na garare agwe no ndimo thimbo garare acio na ogazo ni muthagora na ngiziga muzo ni mudiro yo muntu awanthi na kuma begora bangisi be ya basukuma mwari ube na manwe na bawo goleli nyuma tumurathe na uyu gari tumurathe baita mamwe makoje emanto barabara maga antere echathana ki Rwanda arwa Egembe North na ara County Commissioner ariongire ntugo oje muthe na ukojera amwe nogo. Hakuna tetesi ya kwamba kuna hali ya taharuki ama ukosefu wa usalama katika eneo hili. Tukio ambalo lilitokea jana linahusisha mtu mmoja na mhalifu mwenzake mwingine. Maumera amama yaruthikire makwerekana ate kuri anto obari ngangirwe nago na babange batunywa athimo ochiao na kinya gutigira ekoro bamwe bakerekana ibagwate Kenya ande kurerekana ate anto baba kuruta ngwego eno ni enyange kuma akinya mwirega agwa Meru ende tiba kuma county Muturi kono buru batu torianera na borona na kauma kinya wasore bagotorianera na batatu thanga tukana benya bari thinya miunde to ngombe tuye otorianera nabo lakini thaire tonete ari anjabu ndena miaka 30 mundu ogwota gumo ngombe ringi twari muboro no ndo baringira ngombe miunda ne batura batu tutarethie miunda lakini ana benu ba Meru ibo bakuburingira ngombe miunda ne na ibo bakwengana na ngegoro ibego ya ringi yoro bibarambiri go ya nombi no thimo ndi ari bata bakiri baura nenya kurana baro ya thimo bakonguthania ntumbia na barethetie na no arethio ba na inge no ntu bara arethi ba ungene ba Meru na borona ibo boto chumbura are antu belo mo na musinko nge na nsuma na raibwikete metho atenda ko ni metho kerona ba na winda masokera ninda batia njira yo na taarifa tulizo nazo ambazo zimethibitishwa aliyekuja na kuchukua kuvuruga watu ni mtoto wetu Mumeru wala si watu kutoka kaunti jirani na tayari kitengo cha usalama cha DCI kinamtafuta mhalifu na bora bamwe batongeria barandikire mitandao bakiuga ate kinya mabitha abaokaria batikwetegeria anto baba kuthangikwa ntereino bandikithia taarifa kiri mabitha baba utobobo ibokano kitu bonene kasemekana ya kwamba polisi wamepewa amri wasiandikishe taarifa yoyote kutoka kwa watu ambao wameathiriwa. The police and other agencies are doing very good work.
we should not discredit them kusema ya kwamba ati hawafanyi kazi. Bado te muntu kwirwa ta report nonto nanga wo wengwa nonto ngekoro kera korobo muntu ate ko nto munde nonto akawo woni nto merio weta mbua nintekero embe tambe ngwa musie lakini no bati kuoge ngwa musie jora nonto kogotu wakira na cio ya munde ne yuro yo inde ko ya mwana unda amurire pikipiki to itino ya moyo monka kambene to report na to abaumbi to eta no monka sibitari mutwate kumau MCA weto no na arejera mbejera ko musie atoka matarenge ato endi monka mono weta bwethiru ithimi na gwatweka ate na thina no eriko na rokerero rengi mbogirira ndaringirwa thimo ni OCS ndaita monka kambene kwandika statement. County Commissioner Jacob Houma no akiruta watho na kuuga mabitha abanthikiri bathina mbere kuthurutha uchunkuni ibogano. Viongozi ambao wanataka kuchochea na kuweka impression ya kwamba iko hali ya sintofahamu, yani there is anarchy, watu watoke waende waandamane. There is no anarchy anywhere. Na the DCI, I have instructed wafungue file kutoa hizo taarifa, waandamwe, waje watudhibitishie, watuonyeshe wale watu ambao wametekwa nyara, kwa sababu mtu akitekwa nyara anakuwa na jina. Kama anaitwa Purity Mukami, nasemekana Purity Mukami ametekwa nyara, ako na familia ambayo inasema mtoto wetu ametekwa nyara. Na sasa hawa wanatekwa nyara ambao hawana watu na hakuna taarifa na hakuna ripoti. Wanatekwa nyara, ni upepo inatekwa nyara, na hakuna mtu atasazwa. Hakuna mtu ambaye anakuwa juu ya sheria. Sheria itadumishwa na lazima tukomeshe huu mtindo wa watu kutaka kukoroga watu. Siasa ziko bado, tuwachane na fitina. Keep politics out of security matters. Kumathana Kigembe North, Petankulas, Chabari. Seneta wa kaunti ya Embu Alexander Munyi Mundigi norotete miario ya ngavana wa Nyeri Mutahi Kahiga na miario ya ngavana Muthomi Njuki iria berekerie kire DP Kindiki kagita kama thikoja mutano ngina wa Kawira Mwangaza. Mundigi augite atongeria babane babati kwa DP Kindiki giteo na ruone kenda atungatira Kenya bonthe na kinya kumeneria Kawira Mwangaza ni ontubwa gwetikiria Kindiki agerwa migwe kiathone kiawe ni mangapa na chore bawe kagitene okau nawe mubunge Elizabeth Karambuka Ilemia no ritie mbeu mbethe kwigika DP Kindiki akiuga ni itirengugi nthongi. Anthony Kathenya katumenyithie. Kuintaretu nyume ya magavana Mutahi Kahiga wa Nyeri na gavana Muthomi Njuki wa Tharaka Nithi kuumiria na kumeneria munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ni kile bagwethita Kindiki kuyone ntereja kilimara na kulega kuleta maendeleo atongeire nkorani bathite na mbere kuumiria na gutetera munini uju wa Rais Profesa Kithure Kindiki. Senator wa kaunti ya Embu Alexander Munyi Mundigi akiumagirio mndi na kumeneria tongore baba. Profesa Abraham Kindiki Kithure amechaguliwa katika Kenya na ni wa kaunti 47. Kwa hiyo mambo alitamka, hiyo ni njia ya kutaka kuchochea watu ambaye wale walifanya Kindiki aweze kuchaguliwa, na tutakumbali hiyo mambo, tutaitemea kabisa. Mundigi akiorege Mutahi Kahiga na Muthomi Njuki gutiga na siasa jamogokano na kugwata mbaru thirika ya Rais William Ruto na munini wae Profesa Kithure Kindiki. Mundigi akiuga Kindiki ni alikithia kwirithia tekethiruka ntere jonde jandine ya Kenya kende gutigira kwina maendeleo. Kwa hiyo tungeomba apatie Profesa Abraham Kindiki nafasi aweze kufanya kazi, na tunajua si muoga, tunajua vile amefanya upande wa security. Kwa hii kipindi ya miaka 2 alisaidia sana mambo ya security, sehemu nyingi hakukuwa na shida. Watu wa Kenya kaunti ya 47, mambo ya vita tuachane naye, tuungane, tusaidie rais wetu ambaye ni William Ruto, ambaye anajaribu kusaidia economy na mambo ya development na mambo ile nyingine, akiwa msaidizi wake ni Abraham Kindiki Kithure ambaye ni profesa, na tuko na hakika tunamshikilia tukiwa watu wa Mount Kenya. Nakumbuka Abraham Kindiki Kithure ile mambo alitamka, alisema atatembea kaunti zote 47 na njere tusio mambo ya siasa, ni mambo ya development. Kwa hii kipindi ya miaka 2.5 ndio tuweze kusaidia our president. Mubungu wa Ekuru kaunti ya Meru Karambuka Ilemia akiumagiri nawe na kulimwa na kuthina mbere kugwata mbaru Profesa Kithure Kindiki. Kailemia kiuga Kindiki te mtu akulinga kanyota tongore bangi na niona ite kuruta ngugi mbega kiri utongore burethiri twali elio kire waziri wa wikalia. Ungewe na are goro umwe
atuwe Kindiki kana ta aretu atia ugeni ka abo ti omwenda ibo mwenda ibo egaitu sincerely speaking anko menyano eto tharike kanywa getura wawe kwa uoni ora nkwenda ri itugwate o wetu muntu anarika na kowe nyethora no Kenya yo kwa utukerigaira ontuko cionthe akejao ontuko cionthe akejao. Mubungo jo ekuru kaunti ya Meru akiuria kariba kaunti no kuthi na mbere kugwatira Kindiki ta mwana wao. Ke mtu mwega, sincerely speaking, he is a good man. Nabo igwa bwangoko na ng'ombe tebwo na inya watije manto ya kerere amwe no guseneta Mundigi ni amenirite governor wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza no ntubogo tikira governor Muthomi Njuki na governor Mutahi Kahiga kwaria miario eno kire mambura mama Mundigi akiuragia Kawira kuromborekeri. Ingine ni kusema governor wa Meru alifanya makosa kubwa sana kuweza kumwalika katika Meru ndio aweze akuje kuropoka na kumwadvise ile mambo yataongea. Kwanza hiyo governor wa Meru tunajua kesi iko kotini na tunasema angetaka kusaidia sisi anafaa aombe msamaha kwa yale yote alifanya. Ndio hiyo governor wa Meru wa Nyeri akunje kutukana current deputy president ambaye ni Abraham Kindiki Kithure. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara na yareganite na nteto iri gutambwa ati agatarwa ari mukaririgiti wa IEBC. Murugara ariuga iu ni nteto ciorongo igutambwa ni baria baguchwa giti kia ungavana Tharaka Nithi 2027. Jiji augite we ati kwenda giti kia IEBC na metho jawe jari rwirone rwa ungavana kithurano ni kizite. Paul Kabithe na nteto eche. Kiaria mujumbo wa Tharaka Gitonga Murugara nareganite thuti na migambo irakuga ni kumumungo akira gwetiwe na kubwira gikongoro kia mukaririti wa nkiama ya IEBC. Gitonga tugautwikithia chairman wa IEBC, Gitonga tugautwikithia chief justice, Gitonga twagutwikithia kyankwenda muno ni baba kuga ugu iba kuona kama Gitonga nuote na kuomba ende koige babegweta no tubamu bachiacha muntu akathia kera antu ethiri buge mbere gwo gatweka na no ntu ni kumba na nkeigwa ngeota mantu ba IEBC muyumbe tutweka chairman yawe neruga sheria yuge tutweka kogo tiento taiku meotho kirongwaga na antu bathome sheria. Chief Justice Baba Komeno ari miange nana aruthete yiri yonka meri irunge thatatu nitigere bere ndiye ndaruta wira mianka 10 aga Tharaka ndema kiraningwa ndawinko ninkugana kuthika thwana ende ndioria antu ba Tharaka makirani bumbire ingugana kuthika thwana kana ntikugana. Rahugite we gikongoro kira kiri mathugania make kia gavana wa Tharaka Nithi kiri kithurano tukuwata ni kingo aira kaunti no na mbere kia maendeleo achobite goro 2027 i governor wa Tharaka Nithi County na antikuigwa nthoni nkebwirogu na antikuigwa nthoni nkebothomera maendeleo makwa na ndera muntu wonthe ura gwithigene tukomane nwe kabuku gaka na rute gake tikwira antu tiruto karuta no nto onweni antu keberaga inkaya na mbi utike okahana ke uyunga tena kyo wekyo kaira antu kaya na mbecha wewe na mbecha wenka kila mtu akona zake na tutaleta ya mtu kwenia maendeleo imo makendia muntu kana tibu 2027 karongoru kaka watainya na kama barabara hivi kaabwa bere niyo abuikan ko bwera bio antobaga atunga barabara kaabwino kiakega nitwekera ndi mutege turo kimwe meato tegerwa kuganwa kwebaga atobo baye gutugania kaigo tukura twetutura yeye woro eto woro amwiri wetu wego na nyukwe baumaneti amwe bere ni tukaigwa turongira mtu mmoja na gite tugachinda tugingorongwa niyo mimbe taitagia na achuka na amara ego baliwa batulingira kura no byo bukarega
Mbito hakiri waziri wa ukaria Bwandeni Kipchumba Murkomen iguru ya area managers. Ukwenda kwira mtu etagwa Murkomen urathukirie gitege Professor Kithure Kindiki amenyere area managers akimenya kana ibona ara nthiguru ya tukwambira administration kwario mabakaura gutie mtu gianguka ake guku gutie mtu tega kamwatu gake gutie mtu gaiga mburi ithi chonde kana tibu kurumanira na yura na kiatho kira kirumirite baingi bakari Tharaka nuntumbure tagana itonga hata mujumbo wa Tharaka nugite nwendere gukuthakuthia na kuraira kariba nterenirio iri ta njira ya gukandakana na yura riri aguthiete kubuthetera marori metu gukeruka na guko na irio byaya inthiete gwikira mweto mbugi bya mbere kwirwa location bato kwa Iwandara county sub county headquarter irio byenu bikeni to maragwa bibinge kathanga chini bibinge bikiro gatue kana tibu anto bainyeru da anto baromwe bonthe chibo tikoro mwangu ne moge ya kukeyo keveda ne oguku de ndoro magwirio biganu anto bayatinda batairire to gutairwa na ibunga aro thogwie kwe gwakora gakiuga ntiro tha Ngiripotera Oro TV kumantere Tharaka Mbito wa Paul Ogwakabithe. Siasa cia ungavana kiri ithurano bia 2027 nichitite na mbere kurura muta siasa nkabo bagichiumia kuona kethira nibo bakajukia muthigo gukiririkanwa ngavana Njuki atiumba kuromba giti giki kaire ni kwithirwa kethirwa akurikia miaka yawe 10 ya gutungata rungu rwa mawatho ja Kenya. Kinya kethira Njuki na igikite maitaja maingi akiuga gutiwewe akagwata mbaru kujukia giti giki abunge kaunti-ini ukagita gwa kagita ibethiritwe bakimugambia na kwenda bagwata mbaru bamwe babare baguchwa giti ni amwe na abunge Gigi Murugara, Kareke Mbiuki, Susan Ngugi Mwindu na kinya Professor Erastus Njoka. Martin Mugambi katumenyithicho ya chachi agite kiongabana mwaka wa 2027 ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi akaikwa mantugo gwa ntugo mierekera imejero ikithukagua na ringitia cha akari na nkinya tongoria ndeni ya kaunti no na namba ira kethirwa gitwa the first wabaire akethirwa gitwa the second wabathatu agitwa the third wabana agitwa the fourth na nkora t-shirt yasi andikitwe the third and me I'm the first. Ndiye Njoko kayukia second, Kano kayukia fourth, namba zimechukuliwa. Naona Karaki amechukua the third, mimi nimechukua the first, na mniombeni nikuwe the first. Chia chai no igwete abunge bathatu ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi aria go mubunge Susan Ngogwa Mwindu mubunge Kareke Mbiuki na Gitonga Murugara. Professor Erastus Njoka ari rainini weno. Asante sana tulingalingile my sister mpe. Si amejaribu. Antubetu ni bujinu alenga bana wambele wa mala. Eta gwatia. Ewa baili. Ewa baratu. Wacha nione watu wa baba yao. Mwena bubwale ogomo bunge Susan Ngogwa Mwindu na chindani barabangi begwikanite bakiromba na nkinya kuthaitha ngavana Muthomi Njuki kubagwata njara kenda gutobora akiri rugendo rwa gutwika ngavana mwaka wa 2027. Mundu ukebero mathiuruka atigamira mutwarithende anenga githuyu gya kugana Tona mtu kuja kwa ayera tena ile pia. Mtu athiurukaga akanenge tuyu kana gitata. Ile nenge hiyo tuyo ile watu mwana huko. Chia chai no ithiete na mbere Professor Erastus Njoka na mubunge wa gicigo mbunge kia Tharaka Gitonga Murugara ibegwikanite bakiumanira na nkinya gukomana bunene iguru ri otungata bwa kari kiri gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe tigani kubenwe ne antu magacha makamurugira makagulacia kulacia na urugi angate ndoni ne muno kamuri mayula nikakurugira antu mabau akigura meciria mao akiuga gatiuga gatukugurwa ni irio cianda weri ni menda kuria weri nuntu no mutongoria wetu
niri kanari monire asite kugaukana thigonko nayo. Moya mirugamo mejeru ntugo ni gavana wa kaunti no Muthomi Njuki kuga gwekira kwenda arienda gutigaria itwa ririega na rietwa rinegweta kirikia wathani bwake ndeni ya kaunti no itigarite mianka iri na mieri na Muthomi Njuki athiritaya tigerie 2 years 8 months na miaka no iri na mieri nana ndikwenda kumitumira ndwari no iriku nimenda gutumira miaka no iri na mieri nana makarika mekubindeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Njuki egwikanite akiuga gwe gutire muntu akagwata njara kana kugwata mbaru kiri baraba kurwira gite kio ngavana guti muntu no wenkuite kana preferred candidate wako agithika gavana na ugiro wa muntu ne umukikiri igireni na ugiro rwiboni achire kura ciake. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Mutegeri inge kuririkania ni twithirite turi na thina cia kimitambo ontu buria butumite mwanka wethirwa ugwe utigutona kiri TV yaku Wero TV wethirwa migweta ukethirwa utikumiona ndene ya TV yaku ende ataramu betu baki mitambo ni bethiritwe baki thithia ngugi utuku na muthenya ni kenda gutigirira mitambo yetu ikwithirwa igicokerera na kagitene gaka era muturi ere muturi ungi kethira utikuona TV ndene kethira utikuona Wero TV ndene ya TV yaku ethira ukiriscan dekoda yaku ni kenda withirwa ugitugwata tugutonya kairiru wone ta withire bwetu na tugeta na mbere na ukumenyithia nteto cietu cia Wero na kinya cia gwitikika na kinya gukuretera ibindi bia ugwe kwithwa bi kuthomithia na gukenia au ni tukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na nteto nkuruki. Mabati, nyumbani safi na bora. Raina mabati kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raina mabati, nyumba yako itang'aa. Raina mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raina mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raina mabati, nyumba yako itang'aa. Raina mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raina mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raina mabati. Sasa hizo zote gani? Kwani wewe utoa wapi pesa? Hii ni ofa, hakuna pesa hapa. Changamuka ushinde na Ketias. Uko serious? Very serious. Mshamba. Obina. Siweke nini kwa troso. Wewe pia umekuja kuchangamuka. Wewe nimeona umenunua kila kitu. Chakula. Kwa wiki hata juu kuna ofa. Changamuka ushinde na Hetias. Magari 7 za kushindaniwa aina ya Daihatsu Mira, TV, fridges, microwave, shopping voucher, school fee voucher, bundled products, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Raundi hii kila mtu ni mshindi. Kushiriki, fanya shopping ya shilingi 800 na zaidi. Changamka ushinde na Ketias Supermarket. Ama ushinde hapo ukiangalia advert. Inaanza Disemba tarehe 2 hadi Februari tarehe 10. Hetias Supermarket, a world of choice.
twikithia obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kwambirira ngithatu na 500 ni bithongomagia mutegereji wa mbere. Turi na executive office tables kwambirira ngiri 12, cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kenda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare bari miro na ya member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega kiribwi. Turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira maguri jari okathithiaja. Nionto bwante tonkuruki ringa thimo namba 0748578516. Victory Furniture, where comfort meets style. Ngicokera na gambithania munene Martha Koome ni baciumiritie kurungamana nawe bakimeneria bare bakwenda engatwa bariuria aregani bawe bamwe kanya aritire Kenya ngugi ate guchukumwa ni muntu kinya uriku baugite rwangiro gambithania rote batere gutonywa siasa na Koome ni muntu uthithitie ritwa riawe kumania na history yawe ya kuthingatira uma na yota bobone onde gwiketwe romba kiri JSC kumweberia we na manjanji bangi ba koti nene kitine muthurumuri ukinaranirite nabo na gututumira riboti ije na gatukuigwa batwe tutegweretwe nonto mwana wetu Martha Koome aumete waja turi batwe turi arongina na atano ngina baba na ine aturi na kinyajore bamukambithane munene wa Martha Koome bara bacimiritie na kwithwa muno bakiregana miarire kwitana mbere kwithwa kimumeneria kiri mandu jegi uritinguki bwawe ja mukambithane munene bakiuga bo bamujija mturunga maira uma na wino rungika na oni ora muije imuje mwana mweteke kwa na nguge ona goita bwega ende bo bakuona ate goita bwega itoko baromba na gitio gikinene the three arms of the government wantu ibakare rwangine rwao bange bakare rwao na baita nguge bwega na twe gatugukuria Martha ukaigwa makitu inago marombe na itukurombera na ntu bange bakwenda kumuretera impeachment tutekuigwa twena imani na bono ntukuringana na ora tumwije itwije mwana mwari wetu mwaria uma kuringana na ngugiria ae na ndikigi utuma kwa tegwita ngugi ura kwagirite imbi ni interest irio no te muntu ndene Kenya ukaya ugagiti no ntuba ruditho rurio na tamaa irio no to those people who are in the government they are looking for money na mbecha iriuma taxpayers na thirikari tu nio attend that is the parliament iregita sheria na yona ndi judiciary to wane implement laws bakomba kuthingata bira tugire tunturari twathia miradi imwe te kuitania na watho mantu yateagira so batu tutemba utarani batu tweni baba CJ Martha Koome so that's why we are here katuku mwira nendere wakiri bendere kuitangwira agirite no bakurukirie president wetu na naragote sasa baka be na tu citizens bago gutebui amna bubu betho bakiregana na bara bakwenda Nandi kuleta rwaria na komiti takitine giki bakiugeje Nandi ni bitina gucwirwa no temaitie najo na tutekuigwa tugwirite thaira tukuigwa gya kwantaka tukaigwa Nandi na kwibo bakwenda impeach mantu je yate gutugwiria kyo gitumite tuthurana turaja turega na turegana na mantu je ujario na tukamurombera muno nikenda mwathani akamutongeria na inyaba impeach patikane amantu jau nontura tuije Martha imwekuru straightforward na mwekuru truthful ngugine yawe nena tenewe kububa kugeria kumubitina just give her a chance athirie tenewe arite ngugeja mwekuru tonora mwekuru inyomba gutongeria rwangirwa judiciary ye inakirite gitarine na mwanaki ne gwatiari au atiri agwa the presidency ketha gwi complain na chona na evidence ati judiciary ge usabote injikari ba madhiri ba thukangia miradi thirikari ijana na ushahidi bou na tukemenya CJ nwe chairperson of Judicial Service Commission ngategera ibulika kwa na regular report para batari wothe ibombere kweberwa mala te kathuri na kura kaandikija mwandikwa
uria waandiki kethe akathura wa para ba muthura bate muthura batiende gaitwirite ngugi na bwawe Muthuri Muriuki, Uru TV, Muthuri wa Kangangi. Borithi ba Kenya baria baikirwe nthigurune ya Haiti gutethereria gucokaniria thiri no ukaria ni bariungite tauni nene cia nthiguru iu kuona uria bomba gucokia akari micii yao ni baraniritie na akari baria babagwete ugeni na kubakatha ni ngugi njega iria bakurita. Munene wa borithi Edwin Korir augite misako iji igeta na mbere mwanka ntuku iria thiri kethirwe igicokera. Borithi ba Kenya baria bari nthigurune ya Haiti ni betite na mbere gutethereria na gucokaniria ukaria kiri tauni iria nene guntu guku gutigirira ati akari ba Haiti ni bakumba kinya gucokera nja ciao bari thiria. Borithi baba baritumira mitambo ya kinandi gutethereria misako iria bakugita utuko na muthenya aria kinya bamwe bagwita na maguru na bangi gutumira ndege gutigirira guti athukangia bakuthangikia akari. Having patrols day and night that are coming here to make sure that those bad guys Munene wa borithi Edwin Korir uria witanite na borithi baba ne gutaririria guntu kumwe kuria bombanite gwika ukaria. We are here today at Atras area where the gangs had invaded on 1st of January 2025 while this country of Haiti was celebrating the Independence Day, and we received a message very early in the morning that there is a group of gangs who has invaded Thomasin area. And we made efforts and joined hands with the PNH police, and we came with a team whereby we surely engage the gangs. There was many, and even if you see this hill up here, they had invaded up to this hill and beyond, but we managed to repulse them. We engaged them. Akiongera na ndi kinya akari ni bagwita na mbere na ngugi ciao cia withire. So we pushed them down and they went away, whereby we overpowered them. And currently the area is safe and it is very peaceful, and the members of the public have now come back and they are going on with their life as usual. Kiumia kithiru thirikari ya Kenya ni arekererie abitha bangi magana jairi gwita nthigurune iji ya Haiti. Minister wa ukaria Bwandene Kipchumba Murkomen akibera ati bobo ne bugutonya maukune ja kuririkanwa. Ana bana baria batei na gutezanirwa ni aciari tere cia kathima chera bari na gikeno ntuku ya narua iri ntuku iria bombire gutonya cukuru gukurukira utethio bwa mubunge Gitonga Murugara. Akibamukira mwarimu munene cukuru ne achera niwe Aaron Gitari augite kuri na ana baba inge mono bari na thina eje ya gutezanirwa na aciari na nkuruki mono endi wega kwa bomono bakethro bakibaringa nje kikiri mathomo. Samugeshima na nteto eje. Munde kuombeka ukegwanio ikuri ntugo ya kugarura buru uturo bwa twana tututu na kuma ntura ya kathima chera tora turi na kagita tutakinya akubena chukuru nuntu bwa mathina marama janitie na gutejanirwa na aciari. Igu kurukira ndeto irato atangachire chetwana tutu kiri Weru TV araende mubunge wa echigo kia Tharaka George Gitonga Murugara atwigiritwe kiao na guturugamira mobatu monthe magucoka cukuru arae munthe twiritwe cukuru ya primary ya chera kuraba kambiria gucokaniria kiroto kiago gia gutwika antu bagitumi ndeni ya mugongo. Tusiria cukuru ya chera munthe tutumitwe ni mheshimiwa MP wa Tharaka George Gitonga Murugara nontu twana turia egwire kiriro giatu tutekuthie cukuru ciumia ithatu ona ni kuma last year matathi cukuru egwa kiriro no munthi kiriro gia twana tu ni kithirire kubetukirira mheshimiwa George Gitonga Murugara nontu agu support ciana inu na school fees na nguo ona gia kuria ngugana muno ni Murugara nontu agutucokia cukuru
na kuma to vinge skulu tutana cia skulu rengetiga tutana eno tethi wa gucioka skulu ne murugara tucokia skulu na Ngai amurathime. Na ciana inu ikenete muno nonto iratura iciuretie ikaruta muntu akumathomithia ku na ngacokeria murugara nkatho muno na mbuge Ngai amurathime. Ona ungi ule onkiomba kugia na opotitonu ethiranie twana tungi Ngai agatuika kumurathima. Twana tutu twamukiritwe ndeni ya cukuru ino imwarimu munene Aaron Gitari, mutetheria wake amwe na mukaririgite wa Bondi Albert Ndhiga. Umuthi ningwigua nkenete muno nonto wa ofisi ya Honorable Murugara ku support ciana ira itali cukuru for a long time nonto wa mathina hapa na pale, na ofisi ya Murugara yukitie jukumu enu ningwigua mbeganirite nonto ekamba gutethia ciana inu ithome na ituike ciana cia gutethia iria ciingi na gutethia bururi nonto naku gutina kithomo gutina mauntu mega mano tukathoma gutoka mamira kithomo. Kuringana na mwarimu uju kuri na twana twingi ntereino turature na maubatu ma mithemba na mithemba maumba kugitaria kithomo kiago, akiuragia antu bangi bawendi bwega baebumerie gutigira ati gutirikana karemwa ikuthi mbere na kithomo. Ule ungia ngigutua nonto mauntu mama Murugara arutha kana we no auke agatutethia ciana ira ire guku ciingi ira ire na thina tainu. Enkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge achuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Mutegeri wetu ngikuririkania thaiji turiruone vizuri sana imbize kwa kagita itwethirite turi na thina cia kimitambo ende ataramu betu ba kimitambo bethro bakirita ngugi utukona muthenya nikenda gutigirira ugwe no kugwata Weru TV endene ya TV yaku na kagita ne gaka kethira utigutugwata bobwega era mutori ere mutori onge ati thaiji ne tucokerete na wathro ukiriscan dikoda yaku ukethirwa ugitwa mukira bobwega buru vizuri sana toriuga tuguchokera taka gutino turetite Weru TV uma mundune ija werune. Thirikari ni gwatanirite na ikundi bya NGO weka kigomano kia aciari nikenda kwariria mantu jaria ja kuringithia ana jario makarika ja gutachukuru makarika ja GBV na kinyamikarire emega kenda gutigirira ana ne bagukara uria kwagirite aciari ne bamukirite Moritani jaja na kuga kuri na bata yajo kuthithagua nampui. Ikundi bitebe kithirikari kuma kaunti isiro kirio kia mapenzi self-help group kia Bright Future Networks na ngwatanire atongoria bandini na bakithirikari kuma kaunti Isiolo ibambirite morutani make mwanya maturani kire kaunti no kurutana mwingi mantu megie kumenyerana na gutigira batigo tachukuru kurwana ndo acheke mumbere GBV na mantu mange kaingo gutigira mugongo kuruga mabwega. We are targeting an interfaith kind of people, both Muslims and Christians are represented, whereby in the near future we are looking whereby the communities can live peacefully through their initiative. Pia iwajibike kupitia machifu, watoto waweze kurudi shule, wale wanafukuziwa karo, ili tuhakikishe mtoto amepata haki yake, kwa sababu ukielimisha watoto, kesho serikali ama nchi itakuwa sawa kupitia elimu. So bado tuna support education, bado tuna rescue na tunaungana pia na serikali. So wale wamendrop out of school na tukaonelea mkutano yetu tutaileta kwa community mashinani kabisa, mahali wengine hawawesangi kufika. Njuu mikutano mingi inawekangwa kwa town, lakini sisi tukaamua tunaleta mashinani tufikie ule mwananchi wa chini kabisa, wakaweze kutuambia watoto wetu wana drop out kwa nini, wanapotelea wapi, ni sisi wasasi tumeferu ama ni serikali imeferu, tukaweze kujadiliana. Ikithomo kira kiamukirito bwega na anto na aciari bakiromba kithomo giki kuthina mbere na gukinyithio maturani mangi kenda nto bomba kugia na umenyo nkuruki no ntuta kaunti no kwebo bagite bakubarutana. Kwa mfano saizi community wote saizi wanasikia, na kwa sababu imefanyikia mashinani,
So hii masomo waendelee kufanya kwa kikao mingi, so itatoa matunda. So yangu mimi naona ni very positive. Wajaribu kuendelea kuelimisha both wazee na kila mtu. Huku watu wetu ni kama wako kwa giza, lakini kwa sasa tunaona kuna mwanga na tutaendelea kushirikiana ili tuweze kusaidia jamii, kwa sababu jamii isipoelimika hakuna maendeleo, hakuna kitu tutapata. Kwanza kabisa nawaomba muendelee na huo moyo, muingie kila area ili watu waweze kusaidika. Huku kuna yatima, kuna watoto wameacha shule, kuna wale wamepata mimba ya mapema na hawana msaidizi. No kagitane akwesisi wa division Isiolo East Edwin Kuria aure chacheri kwethirwa bare metho mono mantoni marana boba kurutha nontu kaingia na bariura nontu acheri batiko tindanira nabo. We cannot have young teenage girls missing the whole day. Ametoka asubuhi na anarudi jioni na mzazi amuulizi ametoka wapi. Unamuona na nguo mpya na hujampatia pesa ya kununua. Pesa alitoa wapi? Lazima kama wazazi tuanze kujiuliza maswali magumu na pia watoto lazima tuanze kufuatilia kujua ni nini wanafanya. Ke reporter Wero TV nyoka mbetaga ki Mutegi. Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amero. Murungamiri wa mbondi ya Nchobi Meru Mbabu Mugunane atumite mukana kiriene baria bate kuthingatira mawatho ja thirikari gukonia biashara eje mono kwethirwa bate kwendia Nchobi akue na chukuru augite baria bonthe bagutumira mirango ya nyuma nikenda kuthaganwa baruga cha biashara bakareba ije ntuko ciao ni ntare. John Thiga katumenyithie. Thirikari thiete na mbere na gukandana na Nchobi ndege igwatho aganthiguruni indi murungamiri wa nkiama ya kuraithiria wendia utumiria mwana uthondeki bwa Nchobi kaunti Meru na Daktari Mbabu Mbuguna na umbite kuigua akiruta mukano mukire kiri baraba na irabu akube na machukuru akiwa kioro kiao kiririko na batiete girio ntuto obothi na mbere mbiji bokuria muno mantu jamba riri akwina school ya sheria niuga mbai kedrwe mita magana jadatu kuankana na school primary kana secondary nara kwina na bande 18 na turi bond ni tugeraya kuona muno tujabobo butira kareka na kinya thirikari ku through PS ito Raymond Omoro ibandikire baruga bandika baruga ikaraje kabarugeje ugabambite kwaria na representative bana badrikari ku ya chiefs kana bangi jabau baba marietwa na ndio tega marietwa jaraba eje ne jamba ile akwina school imwe ile nye akwina school kurukite andikike restio na ndi itogwatana ira mono tuna national government inara Mbabu nkuru kiombete kwa kethi na mbere na kuwa bari tankiama batietegeire nyomba iri taumbete kuikithingatira mitaratara ya batirite chiumba kuikenenkero baro ya kuthi na mbere na kwendia Nchobi aga kaunti ya Meru gukethirwa kurimba iri akwina school na nego operates itewa baruga ya mwaka ja 2025 kinyacho anjira chiawe chianyuma nonto imbije kuibobeta twabera batewa baruga ukona rita chincharu rietwa kidrambe weta wa rietwa tugere twa Saniband na tukurega kumwa baruga nonto mbai Saniband nini mtu jamba Muguna ukedra gwichi dananjira chamanya nasa inerwani antubana mbere weta wa Saniband kagarorwa ukejare urengere twa Avalanche na ina baruga nandi wichida yako ikwedre twa kureo na ikubtugete azambond 2025 kutimtu komba gwishida kedrare akwina skuru untubo tutumba gwitikiria
na araba muthiamba bombite kwa kithi na mbere no kani baraba na mitugo ya kumba kwa bakithi na mbere na kuruta biashara na njira cia nchori batathingatirite mitaratara batirite akiugora kawatikana kaumba kwigua akiona kinga chunku baiche tawa hotel or coric and rings kana mbandi restaurants baiche bwikurugurwa thainya cia rukiri na sheria yetu yuga mbae withirwe hoteli na ina rooms bugantu barabarere ku bekenda kumara kaomera bakundwa bakenyoroka yabira bingi bakureja no bedro bakikundwa nandi niyo barugere yamba and restaurants nerugura dainya cherokere nandi ukethira mtu nyote kitchen mtu nyote room samau kurugura kinyawe dainya cherokere orua kauga kwa imband restaurants nandi twitete tukiroja nontubu na twere nyofisa beto bebedro bebere of servants nontu na yoridra nturana antu baroka okarukiri waigwa kwe mubira yo rojo yo aurara mundene ukidingata jori ambaye nere waigwa muringeti jo kwane kijo kora kidingata jori antware waigwa nyata monsie mama mone kwane kiyo mere kana nyara na kora ekedruere including sripas ni konywerwa na ambaye na jaiji na ikarukiri nandi twaromba muno tutethwe niantu na inkugwiru muno community ire kugaja ikuraera kaorero na beja batwita kira na kira kwina muremo no ni mbundi yetu ina powers chio council license nyaka eja no na tukaigwa tutiotoshaka twina powers cia gutunya na license yu na kuinga antu au kiripotera ndoto cia Weru TV mbeta wa John Nthiga. Wendia na uguri ureterine Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Gankuririkanie oringi mutegeri wa Weru TV itwethirite turi na thina cia kimitambo na kagita gwa kagita wethirwa ukibonyeza TV yaku nikenda wethirwa ukigwata Weru TV ende wabonyeza remote yaku wekira Weru TV kwethira batu tutikuoneka ruone na nande ataramu beto baki mitambo bethira bakiri tanguge utuko na muthenya nikenda gutigirira mitambo eje ekwithirwa egichokerera na nande na ntumiri ya kugukenia ugwe mutegeri wetu ni ate nituchokerete ruone bobwega vizuri tena sana toriuga uma mundune eja werune era muturi ere muturi ungi kethira ati gutugwata kagitene gaka ethirwe akiriskandi koda yawe anikenda ethirwa agitwa mukira bubwega au ni otwakinyirira muthia jwante tochietu tuchemaniro jurukire ndene ya mubango jwa kugukya ngakuririkania twiruone